Ka aro take pū atu rā, ko te mahara ki a rātou mā, ko nui atu rā ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uri, ki te pō tangotango. O te anō rā ki a tātou i te tai awatea, mauri o rāno ki a tātou. Koia tēnei ko te kupu o te uru, ara te aro take atu ki ngā pūrongo i puta i te reo o te uru i tēnei wiki. O te anō e kōpaki tanga rā tēnei. Tuatai ia ke kāro atu rā ki te tii o Taranaki ki te maunga tito ea. Kei raro i o iaia kei ngā motu, ko ia rā tērā ko te Kura Kaupapa Māori a Te Pihipihinga Kākano mai Rangiātea. Ko ia rā tēnei ko te toru tekau tau o tēnei o ngā kura. E waka manawa, e waka nui. O te anō e mi ia ke ana ki te kaupapa, Anei naka te pūrongo. Ko tupu te kākano o te Kura Kaupapa Māori o Te Pihipihinga Kākano mai Rangiātea ki Taranaki. Ku whanake ngā ua, ngā miro o te kākano tonu. Koia Ku tau te kura nei ki te toru tekau tau te paake. E puta ki Rangiātea. Ko te o ngā āhuatanga nui wakarara mō mātou o te kura nei, ko ngā aratu ono i a tātou. Ara no te rātu o te ato o te rā apa whakamānawa i a mātou kaumātua. Nei, tono i a rātou kia ko tahi mai ki konei ki te kura, kia rongo i ngā āhuatanga ki a rātou mō kōpuna. O tino kia kite hoki ngā tamariki i te hunga kaumātua e whakatairanga ana i te reo Māori. Eita te tumuaki o te kura a kake tawhli, ka tere te rau maara ki te ōroko anga mai o te kura, me o nā mano kaupapa, pēnei te kura matatini, me te korimako o Taranaki. Ko tahi tau pia mātou e whakaaro ana ki tēnei momo i runga i te mōhio iwa te kaumārua, hui katoa atu mātou ki puniho te wānanga tuatahi, ka mutu ka peka atu ki Mission Street ki te kōpai tamariki ki au te reo. Ka tau mai ki konei ki Rangiātea ki te whare āhuru o te kura matatini o Taranaki, te korimako o Taranaki. E wā e uri ai a maararo ki te unga pēnei i a Tākuta Huirangi Waikerepuru mā, o tira te kā ui tau eke nā rātau te kura i waka rāke. E miharo rau atu te rongo anō i te Māori o te hunga kāri konei, ka whai whakaro noi ki tō tātou kraua i a koro huirangi, i tāna whakarite, i tāna tapai i te ingoa ki runga ki tō tātou kura. O tino i ngā āhuatanga ki a matua ruakere, matua riro, nā rātau mā tērā kāhui, a paparauru, nā rātau mā tērā kāhui, whakarite i te Māori kia takahi te mata o tēnei wahanga o te whenua, ara te whakarewa mai o te pātere matua ruakere e tia nei. Tino rangatiratanga. Nā rei ko mātou tērā, kaui te Māori, huri noi te maunga, tatu atu ki puke ariki. E nui ngā momo rongo, e rongo nei au, a tauira kātahi, a mātua, a kaimahi, o tino a tumuaki. Ko tāku noi ho he whakatinana i ngā ohaki, i hua mai i a rātou mā nā rātou tēnei kaupapa. I whakatū kia tū mai he Kura Kaupapa Māori ki konei ki ngā motu. Ei waka nui i te toru tekau tau i wakarite ngā tauira o te kura, i e te ima i toi kia tū ki te pātū rawa o te kura. Me ki he tuataitanga te whakairi i ngā mahi toi. Kua roa hau e tarau ana i tēnei huarahi matua me te kite i ngā āhuatanga o tēnā kura. Kāre kite ngā āhuatanga o tōku ake kura. Kua toru te kautau mātou i konei, kāre tonu te hunga i te mohio kei konei mātou. Nā reirei toko ake te whakaaro i a mātou, ngā kaumahi, o tiro te whakawhirina ki atu ki ngā ringa toi, i a Fire Rose, Peterson, i a Hauro, Hon hoki he mātua rauatahi no te kura nei, kia tū mai te āhuatanga, e kite mai ai te hapori. Kaua
kia whakahihi mai, engari kia ki kei konei mātou mo te hunga kāre mōhio, kei hea tō koutou nā kura, koina te pātai a rāwaho, ka ki i Wanganui, e Spotswood College, me Spotswood Primary. Ina nei ka taitaki ara, te taiepa tike, te taiepa e whakātu ana i te orokohanga mai o tō tātou nā kura. E ai kia ka ke tawhli, e a ki nui ana, kia oki atu ngā raukura mo Rangiātea, ki te waka mā kūku, i te wenua. Mo te hunga kua puta i tēnei kura, kia hoki mai rātou hei raukura mo Rangiātea. Ki te aha, ki te whakamā kūku i te whenua, ki o rātou puku mahi. Ringa raupā, aha koa ki he, kai ako mai, mātua mai, hara mai ki te tautoko i ngā working bees, e rā momo āhuatanga katoa, kia mōhio tonu ngā raukura, ngā whānau, kua puta i a tātou e tūwhera tonu ana ngā kuaha o te pārekereke o te tangata ki te marea. O tino te hunga o ēnei rā, kia whakau i ngā āhuatanga o te reo Māori, o tinoa i tō rātou tuakiritanga, aho matuatanga, kia mōhio hoki rātou, he whakatēnana i te kōrero, e kore au e ngaro he kākano i ruia mai Rangiātea. Ko ngā wawata te tumuaki, kia oki atu ngā raukura o te kura, ki tōna uru mōwai, ki te tautau i te kaupapa, kia pupuru ki te reo, me te u ki te ao matuatanga. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Karanga mai rā e te Kura Kaupapa Māori. Karanga mai rā koe e taukia ki nei ngā tamariki mokopuna, e manakia ke nei te reo kia tupu, i ngā tikanga kia ea, i te kawa kia ora. E maarakaua ke ana ki te unga ue nei a Tākuta Huirangi Waikerepuru mā. Rātau mā kua uri tuarā ki te pō. O te anō kua uri tuarā mai ki tēnei ao kua nui atu ki te pō. Nā rātau i waka kaupapa, nā rātau i para te uarai, kia tūai ko tēnei o ngā tino kaupapa wāngai tangata. E maara ke ana oki ki te unga kei te toi tūtonu. Nā rātau i wakapau kaa, wakapau ngoi, i roto i ngā tau, kia tū māia, kia tū mā rangaranga, ko te kaupapa nei. Au ake nei ka maara, ki te wā, i nui ai te kura nei, i ngā tau tīmata. E maara ke ana ki te katoa, o te anō ki ngā raukura. Ki ngā raukura i uru ki te ware, i tomokia, i nooria te ware, ka tai ka tupu, ka pua, ka rere ki te ao. Nō rere, te Pihipihinga Kākano mai Rangiātea. Ko koe rā tērā, te kākano e kore nei e ngaro. Te kākano ka ura tonu, mo te ake noa. Tēnei kāmi. Mai o te take me te tii o Taranaki maunga, ka wāia rā ko te ara waka te tonga, kia taia ke rā ki te pua Aotearoa Wanganui. E kōrero ana ko te pūrongo te waiake nei mo tētei o ana uri mokopuna. Koia rā tērā, ko Jess Firmin. Tēnei o ngā mokopuna o Te Awa Tupua e wai nei i te Iron Māori. Kua roa tēnei o ngā uri te āta whakapau i tōna katoa. Ki tēnei o ngā ara waiora, tēnei o ngā ara auora. Nō rere e Jess tēnā koe. Tēnā koe e au māro nei tō kake, e au māro nei tō piki, i te ara o te ora. Anei rā te pūrongo, e āngai ana kia koe. Me tūtaki mai ki tēnei wāene no Te Awa Tupua, ko uru atu aia ki te kaupapa Iron Māori, i toko ake te wakaro i te tau 2014. So I think my first event was in 2012. I just not long had Te Awanui and I filled in because someone needed a swimmer, so kind of knew how to swim. I guess that's one thing Mum did gift us was the ability to swim when we were younger. If you've ever done Iron Māori, you know the energy and the vibe that you get when you are in that environment, and
the people that you meet as well along the way is, I've met so many wonderful people. E pūtake tōna kia uru atu ki tēnei kaupapa, ko te auora, te āngaitanga matua. I suppose with a triathlon and why I do Iron Māori is it's not really about the swim, the bike and the run, it's so much more. I've had a lot go on in my life. I suppose the way I deal with it is by entering Iron Māori. I know, you know, there's some people that may drink or smoke or whatever like that, but the way I have dealt with it, it has been through entering Iron Māori. I aia e wakangungu ana mō tēnei kaupapa e nui ngā weako me ngā akoranga kua akona e ia. So I was nervous the entire time, and I suppose my weight got up there like massive, and he was almost 14-pound born, and I knew I needed to make a change he was a planned Caesar. I suppose with having him, I promised myself that I needed to do something, and I've always been active, but other health issues kind of stopped me from losing weight and stuff like that. But having him, he was a blessing in disguise. He was a miracle, and he has healed my body. And as I see him running out there right now, yeah, he's my reason why. My sons are my reason why I do triathlon, because I suppose I want them to see that anything's possible. E tautoko i ana a Jess e tōna wānau, tōna māma, ana tama, me ona kaimai ki Murray McFarland Kindergarten ki te kai a Wākupe. Well, just sharing my story with my tamariki and my whānau at Kindi and my kaiako. It's that space, it's my happy space. I couldn't have done this journey as well as I have without a teaching team like I do. My mahi is important to me, my tamariki are important to me. I'm a solo mum of 3 boys, and my mum and my stepdad moved in with me when I bought my house, and yeah, I wouldn't have been able to do it without them. They've picked up the slack, dropping off at school while I go and train. Kei te waka awe ia e tōna kuia, a kua mate aia, kei te rongo tonu aia i tōna wairua. I was sharing with my boys about the first Iron Māori I did. My cousin Abby and I would go down to the awa to practice our swim, and she would do our karaki and stuff like that, but she'd also laugh at us trying to get into our wetsuits. Every time I put my wetsuit on, I have a little laugh and remember that time. But we're lucky to have a beautiful painting of her in the middle of town with Auntie Lai. So, you know, I usually run along the awa, but sometimes I find myself standing there at like 5:30 in the morning, just staring up at her. And I miss her. I have my cries with her. I have a kōrero with her, and just being able to sit there and stand there and look up at her is just, yeah, a blessing. Yeah. Koia kei a koe Jess, ka tai te tauira koia kia uru atu ki tēnei kaupapa e mōiotia whānui tiana ko Iron Māori. Iru e rerikura te reo o te uru. No reira kei te uri mokopuna mai te kāu I maunga ki Tangaroa, tēnā koe. Tēnā koe koutou. Ko te unga e taka I nei tēnei ara o te ora, e tū ana hei wetu kānapa, e tū ana hei tauira mo te katoa. Ko I ara tērā ko koe, e waka ngungu ana I ara. Ko koe anō tērā, e ruku nei ki roto tonu I te wai tūpuna o mātua, ara Te Awa Tupua, o Wanganui, ki te wai te ora. Ko āu mai e tautokona ana e tō wānau taketake. Ko tō aronga ki tō kuia, kia Josephine, ara kia noti, ara ka tika tērā. Kia no mai ko tō kuia, o tia noko o mātua, hei pauara I a koe. O tia noko o tamari riki oki, hei kai manaki anō I a koe,
ia koe manaki ake nei a rātou. No reira I tutuki pai ia koe, mā taki nā rā koe e te tini e te mano o tino koutou, I uru atu rā ki te Iron Māori. No reira kia taunga manaki tanga, kia piki te ora, te māramatanga, ki runga ia koe, ki runga ia koutou katoa. Pai Māori. Ko Jess Firmin, e uri no whanganui, engari e uri oki I puta mai ai I a ngā weiriki me ngā tiapa. Nā runga I tērā, kia tū peke atu ai au ki te riu o te roe o ngā tiapa I tēnei wā. E a te kaupapa, o te anō, ko te ākinakina, ko te uora anō, ko I a rā ko te kiorai. E tōna mana kiora I tēnei, Anei te pūrongo. Mo te wā tuatahi I whakatū I tētahi tona mana kiorahi ki roto I te Rangiātea, I tū ki te poho o Tuariki, nā te uri tonu o ngā tiapa a Stephen Karehana te kaupapa I whakarite. So part of my contract is with Hioranga Pautama is the revitalisation of ngā taonga tākaro. So we went into the kura this year and worked alongside the Koia Ku to revitalise, what kiorahi being one of them, and a lot of other taonga tākaro as well. But then always with the goal to bring something back to our whenua here at Te Tuariki and this accumulation of it. This whole kaupapa came about probably at the beginning of this year. My papa was and works with all the kura, and he really wanted to do something around ngā taonga tākaro about the revitalisation of our Māori games. So that was something that we really wanted to get up and running, and yeah, we got it up and running. It's really cool to have a story behind a game, and it gives it more meaning when you're playing it. Ko karehana te kai kōkiri I ngā mahi taonga tākaro, mahi hauora anō hoki, I raro I te ruruhau o te kōtuku hauora o Rangiātea. Poito's one of them the kids love, to get to whack each other, but Poito, tapu ai, and we cater for all age groups, so those are the easier games for our younger ones, and then they build into kiorahi. They love it, I think it's in our blood, anything with contact running around, kiorahi, there's netball, there's tackle, a lot of sports mixed into one. I whakakao mai te kaupapa nei, I ngā kura e waru no te rohe tonu o te Rangiātea, kura auraki mai, kura Māori mai anō hoki. Pai tērā te ki te atu kaua ko ngā Māori anake e purei te kēmu nei. Ka tai e mātou te ki te atu a tau iwi mā me ngā tamariki o te moana nui a kiwa e noho kotahi ai kei raro I te kaupapa kotahi ana ko te kēmu nei. Ko ngā hoia e purei ana te kēmu. Ko tau mai e nā o ngā taonga ki runga I a mātou Aotearoa nā mātou kē. Tēnei kēmu I tā ho. Kaua ko te kēmu ko te taonga I tā kohā atu ki iwi kē atu ki roto I a mātou Aotearoa. Pērā anō ki ngā momo hā kina a kapa mai, e whakatena ana te tākoro ki orahi I te hauora o te tinana me te hinengaro, ko te whakatakoto rautaki me te whakakakau, he mea nui kia ke panuku, kia hinga ai te hoariri. The basis of it is there's one team that's in the middle that's trying to throw the ball at the tipu. And then part of that team is trying to protect the tipu, the other team, is protect the tipu. And then on the outside, you have the remaining team members who will go around, touch the flags, and then their objective, if you touch every flag, there's normally 7 flags, you can get that ball into the middle circle, then you get 7 points. So there's various ways you can do this. We've seen that to play kia ora here in the tournament, you have to go outside of the Rangiātea. So that's the whole purpose, to build a base here so we can grow on that foundation for years to come. What we want to see is these kids learn the skills now, so when they get to college, they already have those basic skills so they can carry on playing. That's the goal. Ko ta karehana kōrero, ko te wawata ia, kia tū tēnei tōna mana ia te tau, he whakawhanake tonu I te mahi ki orahi ki roto I ngā kura me ngā hapori maha o te Rangiātea. Te mehemi te reo o te uru. Kāti ake, tēnā kōtau e tau ngā whakaaere, ngā kai whakaaere I tēnei o ngā tōna mana, tēnei o ngā kēmu, tēnei ui ngā matua. Ki te ai te wanaungatanga,
E ki te ai te maitai o ngā kura, te tākaro tai, te rapu tai i te auora, o te anō i te mauri ora nā roto i te kiorai. Ko te kiorai o ki tērā te i tākaro no te ao koatu. Nā, kua ora anō mai i roto i tēnei reanga i a tātai. No reira mauri ora kia kōtau katoa e tamama e inema, anei wāia ko te auora, ino o mai ai ko kōtau ki te mai ngā mai, i rongo o ki te wairua o te koa. No reira anei rā a te kupu o te uru, te wakamihi ake nei, te wakamihi ake nei. Mai o te roe o ngā tiapa ngā wairiki, au kā u waka te tonga. Ka oia rā taku waka a te reo o te uru me te kupu o te uru. Kia tau atu rā ki te riu o ngāti raukawa te au o te tonga. Ka tūtaki pono atu ki tēnei o ngā pau toki tāngata o te ao Māori. Koia tērā ko aorangi, watarangi winiata. E tangata wakatupu i te reo, i ngā tikanga, kia ora mai ai o neiwi maroto i enei tāonga. No ngā tau i tu te kau, i tīmata ai aia, te kimi uarai kia ora ai ngā iwi, a Ngāti Raukawa, a Ngāti Toaranga tira, me te atiawa. O te anō nārunga i āna mai, pakanga nui, kia ora mai ai tātou te iwi Māori, i wererei ai tōna hā ki runga i te iwi. Anei te pūrongo waka manau, i āhuatanga winiata. Kua whakahonoretia e te poari matua o ngā iwi o te motu, ia ahorangi whatarangi winiata. Mō ona mahi huhua kua oti i aia, hei painga matana iwi, waihoki te ao Māori whānui. Kua roa ia e taunaki ana i te whakarauoratanga o te reo Māori, me ngā tikanga Māori anō hoki. E whakamānawa ana te tohu o te whare pūkenga i tana o haki. No ngā he mana ne o ngā iwi, tērā rōpū, tērā kaunihera, no rātou te whakaaro ki te tuku i te tehi whakaaro, te tehi taonga, ki tō mātou pāpā, ki tō mātou koraua i te rangi nei, i rungano i te āhua o ana mahi, i roto i ngā tau. He mea i whakanui ana tōna mahi ki wangani a tātou tōna iwi, mātou ko Raukawa, Ngāti Raukawa, ko ona mokapuna te take. I te tau ko tahi mano e i warau whiti tekau mārima, i whakapū mau ia i te rautaki reo Māori tuatahi, te rautaki o whakatipuranga rua mano, hei whakarauora i te reo o roto i tana hapori. Rima te kautau ki muri, i tīmata tana whakatakoto i ana rautaki, i ana mahere, ki roto tonu i te poho te whare tūne. Nā, ka tīmata i reira, ngā mahi whakawhanake i ngā iwi o te takiwā nei. E ora tonu mai ai tātou, hei tēnei rautau. I ngā tau waru tekau me ngā tau iwa tekau, i tūtahi ia ki e tehi o ngā tani whahikurua o te ao Māori, hei kā wau māro mo te reo. Mai reira tūwai te wānanga Māori tuatahi, te taurawhiri i te reo Māori, me ngā reo irirangi Māori anō hoki. Kāre kore ka mea, hei te haere tonu ngā mahi, e kāre no i te tuki. Hoi no, ko tete o ngā tohu pēr. Tēnei taona e kia nei kōtaki nei, e mea ana he taone reo rua tēnei nai nei. Ka rangona te reo Māori, e puta mai nei ngā waha o ngā tamariki. Nā koena tete o ngā tino whāinga, o te whakatupuranga rua mano nei kia whakarau o rāno i te reo, hei reo ki te kāinga, hei reo ki te tiriti, hei reo ki ngā whare katoa, kia māhora hora tonu. Ko rongo nuia i te katoa i wāna mahi. I wāna mahi, i tūai i roto i te hiika, i roto i te mātauranga, i roto i ngā mahi katoa pāna ki te iwi Māori, i reira ia. E heke ana te wera, iaia neina, ko ki te ngā hua. Ka whakamānawatia te tohu o te whare pūkenga, i ngā tātāriki e pau te kaha ana, kia whakakipa i te oranga o ngā whānau ki Aotearoa. Rātau te hunga e whakatīnana ana i ngā mātāpono o te ohu. Tika nāno tātou, kia whakanui tātou i a tātou anō. E hara mā te tahi ke atu. Ka mutu mahara tunu ana ki wāna kōrero.
Ora kau ke te kumara e ki ana i tōna reka. Engari, kei te motu katoa e ki ana i tōna reka. Hei tā paka ke winiata, ko te whainga i nāia nei, kia koke tonu i te ohaki o tōna pāpā. Kia whaia tonu ko te uera mātāpono e wha, ko te tangata tō tātou oranga, ko te marae tō tātou tino kāinga, ko te reo te tehi taonga tuku iho, me manaki, me whakatupu, me mautonu hoki ki te mana motu hake. Kārehe mutunga pēr o era whainga. He taonga ka heia e ngā mema katoa o te ohu, ki te tātāriki kua whakapito ngoi, e ora ai ngā whānau hapu me ngā iwi o te motu. Regan Paranihi, te reo o te uru. Ka tira kai taku haupiki kōtuku tēnā koe. Tēnā koe wata e koro. Tēnā koe i ngā kaupapa huhua i roto i ngā tau, no roto i ngā tau, i āpai tū ki e koe. Ko te reo i rangi Māori tērā, ko te wāanga tonu ki te reo tērā, ko tō wānanga te wānanga o raukawa tērā, o tia no ngā kaupapa maa. O roto i ngā tau, ana kua i pāke nei, ko koe i roto, ko koe i manaki, ko koe o ki āpai. Ko tō ngā kaunui, ki tō iwi, ki tō wānau o tia no koia tērā. Nō re kā tika kia wakamana wa tia koe, e ngā mana o te motu. Kia tau atu rā ko te koro waiaroa o te motu, ki runga i a koe. Nō re kā tau tonu ngā manakitanga ki runga i a koe, e koro e watarangi, ko tō wānau, i roto i tēnei wā, ko koe o ki tēte o ngā tino puna, manaki take ake nei i te Awa Māori. Nō re te iwi koera ko ngā pūrongo e wā, kua puta ake nei, ana i te reo tauru i tēnei wiki. Koutou ngā kai tuku kōrero mai, mauri ora kia koutou. Kia tātou katoa e taunaki nei, e tautoko ake nei, e nei ngā pūrongo, karanga mai. Nā runga i tērā, ko ia tēnei ko ngā reo irirangi, a te korima ko Taranaki, ke reo irirangi o whanui, te reo irirangi o Rangiātea, te mi i kawa ke nei kia koutou, me te tukumi i anō ki te maangai pāo. E rau manaki nei i tēnei kaupapa, kia wati, kia rere, kia toi tūtonu. Nō reira, kia tau ngā manakitanga o te wā i una ki runga i a tātou katoa, pai marire. Ko te reo, te